semeton becek nge semeton seneng mirengin satwa nge iya nih seneng titian jagi ngadoyan indeks satwa nih ke timun emas ada ketuturan satwa aneh malu anak lo balu iya ngelapi anak lo hadiri ada nina ni ke timun emas iya ma umah di tambon desanya di sedau ye pak tekening alas kacerita jani sedak semang memene laka luas kepekat iya mebesan tekening pianak ne jening ke timun emas meme laka luas kepekat ngijeng ceneng jumah nyana gagah pina ceja celaka tur ceneng nongos cuman bentek kancing menjelanan yen ada anak kau cidong mimi depesan ampakin ngejelanan kacerita jani iket timun mas nongos iya cuman bentek mekancing jelanan saget teke irak sakse kau munyene gede adur garu ceneng ke timun mas ampakin meme jelanan pedasang ban iket timun mas nenyen yang lama nyimi muda gede dur garu tidong meme gitu kena na iket timun mas kacerita jani piye teke memene ling peken ampakina landas dilana kreot gedablek dur iket timun mas morahan meme busana ada anak kau munyene gede dur karo jejak pesan kena diami sing bani dia ngampakin dilana kandel pesan kena memene dur iya gagah pina jajelakla ateko tur memene ngomong cening ngedawang cening ento ani kau itu nian ento irak sakse yang ento cening ampakin jelanan pedas cening plai banget puin manene memene puin kepeket mekire kepeket iya mau pesan dekening pianak nih cara dibipuani cening ke timun emas meme lakar luas kepekat ngijeng cening cuma nyanan yang ada anak kau tidong meme depesan ampakin jalanan kacerita jani irak sakse puin lakar ke umahnya iket timun mas deket di jalan iya nepukin anak ngangon bebek pagina lantas ipengangon bebek ke ento tekening irak sakse ipengangon bebek awak nih jeje ngedor pesu peluh panjejak kena nih lantas irak sakse ngomong ipengangon bebek jalan cai kemu ke umah nih ke timun mas lamun pusing ada memene di rumah kau ken iya lantas pengangon bebek musau ampur je minah bebek tiangi pusing ada ane nunggusin lantas gala irak sakse yen ibu pusingnya ke amah tenas ibane kadong pasang awake seduk gajine lantas nya irak ipengangon bebek nudin pergi dene irak sakse dor ia jalan kamu ke umahnya iket timun mas neke di umahnya ke timun mas dapet damu suung lantas irak sakse biar ngomong mau kau ken iya anak di cuman beden mekancing jelanan jangi hang munyin ibane dempe munyin memene lantas nya ipengangon bebek ngaukin iket timun mas mau sahe iya nudin munyene memen ke timun mas apang gugune tekene iket timun mas cening ke timun emas mimi teke ampakin mimi jelanan ningah munyi alus buka gitu cek kendal kena iket timun mas
sawireh kadene memene ani teke ma enggal-enggalan iya ngapak kanggilana sawireh suba kedaut man gagapan jajelak lantas iya ngapak kanggilana saget saupe iketimun mas ban irak sakse play banget duriya jerit-jerit nelik katulung-tulung nanging ibu ngangon bebek tusing sida sing nyidang nulungin anak kicerike nentuk jani kecerita jan memene deke uling pekat dapet tangguh umani suung jalanan bale dajane mapakan aning ngerana yang sing nau keneh memene sawireh pianaknya itu sing ada di jumane lantas iya gelar gelor sing ada masih aning nyaude ngeling lantas memene iketimun mas dor iya mapinah ratu betara pedas panak tiangin play bangewan irak sakse kingkinan jadi tiang ban medaya lantas ada kone miong tekining bikul makin memene ketimun mas ngomong memene ketimun mas tekining imiong tekining bikul lenda nah ne apa sih sang meong tekining sang bikul nyake ibu ngalih ketimun mas iya belai banget irak saksa yang deke ibu bani ketimun mas upahin jadi bebaco asok tekining padi abuda nya lantas imeong tekining ibikut mejalan iya aja kedadua kem gelisang satwane neket irak sakse di jumane ketimun mas dekepine aji gerobak medeteh aji lesung batu irak sakse ngelajuru ijen dadua ne adiri bude ane lenan bongol dur ngomong irak sakse ibu bude bongol lemah hejani cai ajak dadua ada luas kemumai ngijam cai ajak dadua di jumah awake lakar ngalih bakal bakso ajak kebat angan awake mapeste gitu pepesan ni irak saksa tekining ibu de bongok lantas iketimun mas ningehang munyini buka kedo iya ngeleng di tengah gerobake tur ngame-ngame ngaukin ada memene lan ngajak itu saknya widiwase apa ngidang selamat terahayu kacerita jani imeong tekining ipikul nengke didomosi endo imeong maenggalan iya makecos dur nyongkok di dur gerobage ibikul mompong sekebetik gerobage endo apa ngidang bolong kriat-kriat krepet-krepet munyin gerobage pompong aja ibikul lantas dingehe tekining ibu dek apa jadi tuh krepet-krepet saudine lantas tekining imeong meow piye ibu dek apa sesek-sek meong itu ditu bude ulahang meong itu ada meong di dor gerobage tusing dingehe tekining ibong nanging iya mulai tusing ninggal nganti linggah sang gerobage pompong aja ibikul suba gede jan lantas iketimun mas nyidang pesuling gerobage endo tur iya adohina mulai ni tekining imeong tekining ibikul lantas deket di tepuk nepuk pianak ni teke adohina ban imeong tekining ibikul kendal memene sing koda-koda pesuyeh peninggalan dur iya ngomong lan nyajagin pianak mih ratu betara agat pesan cening selama dur
imeong ka upahin bebajo aso ibikol ka upahin padi abodak. Imeong nyuang bebajo ne aso ibikol makatang padi ne abodak. Gitu ketuturane Ketimun Mas. Aingge asa punika satosane titiang kadurang. Titiang lunas sinampul. Om Santi Santi Santi.